Hi everyone, it's me again, JP, and welcome back to my channel. Yay! So for today's video is, I'm so excited dahil it is my first wedding, and after ng quarantine, may wedding na ako ngayon, and titignan natin kung ano mangyayari sa first ever new normal intimate wedding ko. And this is a Muslim wedding. Yeah, just keep on watching. Late ka, ma'am. Late siya. Ayan. Ano? Murag daghan-daghan atong aswatan, Loy. Bye! Ayan sila, mga magaganda kong mga Frenchie D. Let's go na. Anong gamat-up yun ka? Unsa? Anong gamat-up yun ka? Yeah. So we are here at the venue na, and wala pa siya tao kasi ang aga ng call time. Good morning. Oh, sige. So they're preparing. Ayan. Comeback is real. After 3 months. After 3 months. 3 months. Quarantine and isolated from COVID pandemic. We're now back. Yeah, we're back in a big comeback para sa Muslim wedding, of course. Oh, shubaers ha? Shubaers. Naguba na. Say hi ka. Hi. Hi po. Hi po. Hi po, Chlorine. Tapos, Hamis ko na? Manong late man kakaron? Hilak ko. Ang call time 5:30. 5 ko ni mata yot. Late lang ilang car. Ma'am, sa'yo kami nagtagad sa inyong kuan. May 5,000 pa subscribers. Sorry. Smile ka, Brian. Anong feeling? Scared. Ano mo? Ano na-scared mo ka? Ba? So ngayon, yes, pupuntahan natin yung bride kasi nagpo-photoshoot siya. So, that outfit. Let's go.
Okay, sige mama, iikot kayo. Okay, ready? 1, 2, 3. Tadaan! Yan! Turn daw, ma'am. Turn. Yes, turn talaga na, please. Turn yun siya, ma'am. Turn. Ala, turn. Kanang miracle princess ko nung kay ma'am. Yes, okay, so ready. Sige mami, ready? Yes. So dahil lang mong gown ha. Okay, so anak sa daw ka ma'am. Ana, ano? Dahil iikot ka. No? Okay, wow, nice. I-PM ko Madam Big sa imong Facebook. Check po. Dili. Kay ikon ka sa ko sa ni sa credit. Okay guys, so tapos na po tayo mag-makeup and this is the final look of our bride for today and yeah, ano masasabi mo, Blythe? Maganda siya. Thank you so much and wish ko all the best. Yeah, happy marriage. Best wishes. Best wishes. Thank you. Yeah, magpapay ka na sa vlog. So, tapos na kaming mag-makeup and in a few minutes from now, kunin na yung bride dito sa room namin kasi di ba yung nanarap man dyan, no? Una, ikakasal yung groom tapos after ikasal ng groom, kuwaon siya sa room. Ayan. Busy ang bride, nagpa-picture taking pa sila. Ayan. So, tapos na kaming mag-makeup and we're done and thank you so much for watching. I'm so happy kasi comeback na talaga ng mga wedding and kahit we are in the new normal, tuloy pa rin ang laban. Laban, kayod laban. So, yeah. Tapos na kami, paulit-ulit. So, kumana nami guys. Kumana nami og makeup. And karon, nagdagan lang mi sa groom na mo sa kadiri kay actually, kasal pa ang groom. Kung sila lang kasal sis, di ba ang groom o ang papa? Yeah. Ikasal pa ang groom o ang parents sa babae. So, yung nanagid ang tradition sa Muslim wedding. So, after that is, masaka na dayon ang groom and kwaon na dayon diri ang bride. So, ang bride is busy pa siya. Na-picture-picture pa siya sa mga friends. So, now is, muadto na mi, kayo mananamig makeup. And all set na si bride and ready na siya. Tapos na rin kami mag-retouch and ready to go na siya para ikasal na din siya. And so I think let's go na. So we will go now. Pack up na. Comment down below kung gusto mo tabang. So, bye-bye, makeup artist. Madam, uwi na kami. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ito si Bride. Bye, pretty. Ciao. Hindi pak. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Smile. Yes. Pretty. Bye-bye. Bye-bye, guys. We're going down. Tapos na kami mag-pick up yan. Ayan, aray. Sisi orang nak hati supaya nah ini palada. Let's go. May bungyaya. Kagwapaan. Ako mga food. Fresh kaayo. Yeah, so we're done and guys, tapos na kami mag-makeup. And I think that's it for today's vlog. And thank you so much for watching and I hope na-enjoy kayo. And once again, this has been JP, Ardiante Ermac saying be still and live with your dreams. Peace out. Mwah.